ini masih kami mau jajanan yang ada di sekolahan lagi. Serba pedas dan serba manis. Tapi yang ada di mana, Cik? Sekolahan SMA, Cik. Tebak ini SMA mana? Yaps, betul. Ada di SMA Pasundan. Yang pertama, si kami meni langsung sapok sama si Amang tukang bakso ikan. Tapi pertopingan duniawinya teh banyak. Dari mulai tahu, siomay, sama mie. Terus siomay panjang juga ada. Pasti makan teh. What? Si baksonya teh enak. Bener-bener gak bau. Terus pertopingannya banyak. Ya 10.000 samentung si kaki ya. Baru dak dimimiti tahu. Siomay digabruskan kabeh ku si Mang nate. Yang kedua, si kami teh meni langsung sapok sama si teteh tukang seblak yang benar-benar digembrong sama barudak Pasundan. Iya benar-benar penasaran pisan sangeuna naon si seblak si teteh iya. Ya udah we teh beli aja 10.000 ari pake timimiti cilok, bakso, sosis, kue tiaw, nepikeun ka batagor, siomay segala digabroskeun 10.000 teh menyoba teuing ya teteh. Pasti makan teh wah bener-bener enak pisan 10.000 sangeunah ieu mah bener-bener worth it atuh pantesan aja batu barudak Pasundan pada jajan sebelah ke sini. Jejer liah singa cawajuk ha. Iyo teh mendingan pisan. Toppingnya sedikit ada si Mama tukang jamur crispy, tahu crispy sama kentang crispy. Ya udah tuh Mang beli 10.000. Are pengen ku si kumangna dibere 10 kadok barudak ya udah Mang kasih aja tuh bubuk pedas sing lada tuh ya biar tambah mantap. Dimakan teh wah ya seriusan barudak kentangna bener-bener ngeunah pisan, garing di luar tapi lembut di dalam. Tahu crispy nage wah hanut-hanut atuh bener-bener enak pisan lah pokoknya mah wajib dicobain. Sebelah si Amang yang tukang jualan tahu crispy, ada si Amang yang tukang jualan naon ieu teh ayam crispy tapi bentuknya beraranjang kieu. Pasti cobaan teh ternyata enak, dalamnya teh ada ayaman barudak. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai es ente. Wah bener-bener segar banget ini mah. Lanjut kedua, tuh jajan-jajanan di sekolahan mana lagi ya?